urakoze cyane ariko sinotambuka ntabajije ari ibintu nagiye mbona bisa nkaho abantu benshi babitsi benshi ari abantu bagiye babifata muri voie négative kuzamura ya kutumba uyu munsi mu babyeyi batarakira ibikomeri bakigize gute bagitekereza ko yakutumba yabiciye yabanyaze bagifite ihungabana ngo byabaye kare niko naho utekereza ko iminsi igenda bagenda babona ukuri ko twatangiye siko tukingana nanje natangiye ntarakagara nari muri bariya ifo barwana shaka ko sinari mbizi ko tutari mukuri ko iminsi igenda ndagiye menye ukuri kubera gutegera abantu bamenye ukuri imbere yanje bavuga ukuri kose so nabandi rero mwibuke n'uguhozaho mugenda abantu bagenda bamenye ukuri nako ntegera urubuga rwakozwe rw'abamama b'abanyakagara amagana kwisi hose abamama pana abagabo buri wese bigeze kudutumira mu nama yabo ukumva ngo nayiwe muranize ngo nivyo nje nyine ngo namwe muri abanyakuri n'abanyakagara barahari abamama benshi pana zabinde mu ngo Mariko agenda yivuga ngo muri Amerika nk'abagore akagara ngo mwe gusa ntabwo ari umwe ni benshi abanyamurenge bose ubundi turakagara ibi mubona no ni imyuka ya FPR igenda izerera mu bantu gusa ariko nta munyamurenge wanze kwikunda no kwihagararaho no kwirwanaho kuvuze n'ivyo kagara kumva ko umunyarwanda atavi mu gihugu ciwe atuvogere ko yishaka adashira mu ntambara zo kutumarisha zo kutugira incike izo zose iyo byanze uburakagara rero akagara no guharana inyungu z'umunyamurenge gusa kandi turakagara turabikunda turabyemera si gitutsi akagara ni jambo murage ry'abanyamurenge rero bavuze ibyo batwita ikintu cyiza none rero turabanyakagara dukunda umunyamurenge tuzamuvugana sitaye ku mbogamizi cyangwa se ibibazo byose bya ingaruka izo arizo zose tuzavugira umunyamurenge twamagane abiyita bene wacu tudasangiye igihugu tudasangiye inyungu kuanzia Mikenke wakaingia Mikenke FARDC kaondoa ile aksi ya Mikenke ikazidisha nguvu ikawafukuza tukapoteza vijana wengi sana pale Mikenke na haikuwa hapo pekee aksi zote za Minembwe kuzunguruka Minembwe kuanzia aksi ya Rugezi Mikakangara Kakenke Madegu sehemu zote zinazunguka Minembwe tulipoteza vijana palikuwa vita hizo androa zote za kuzunguka Minembwe sehemu zote tunazungumzia zaidi ya vijana 100 wa Kinyamulenge wamepoteza maisha na ujue wako kwenye pamoja na wa M23 na Red Tabara na Wanyarwanda wamo ila nazungumzia kwenye upande wa Nyamulenge leo wiki hii kila familia tuko na kilio vya ndugu zetu wa karibu sana yani ilikuwa ni vita kali sana tumepoteza watu wengi sana na haya mambo hatufurahii sijakuja hapa kusherehekea vifo vya ndugu zangu nakuja hapa kuambia ndugu zangu vijana wanaobaki mkimbie mtoke mwa hizo maeneo mtoke kwa huyo muuaji Sematama na hao Wanyarugabo mkimbie msije mkaisha mwenye nabaki kabla hajakufa akimbie ajiripoti mwa FARDC mutoke mwa hizo maeneo hizo eneo ni za kumalizisha vijana wa Kinyamulenge hakuna mwenye tabaki vita kiendelea kwa hiyo wanaobaki mutoroke umwe mujiripoti muweke silaha chini muende mu makambi ya FARDC mnajua kwenye zapo hawatawafanya kitu hiyo uoga muache kwa sababu bora kuishi kuliko kufa mkibaki hapa mtakufa so kwa hiyo wekeni silaha chini nende mkajiripoti mu FARDC wanaobaki ikiwa wapo tunawaomba jamani mfanye hivyo tumechoka na kuona vilio vya ndugu zetu kila siku kila kukicha asubuhi na mchana Wanyamulenge wanakufa tunawaomba mweke silaha chini maana ndugu zetu hawana moyo wa utu sio binadamu hao viongozi wa Sematama Wanyarugabo Ruberwa hao watu sio binadamu wa kawaida ni wauaji ambao wako kwenye interest zao na mafamilia zao sio kwa interest za Wanyamulenge Mnyamulenge hana interest ndani ya hiyo vita hata kidogo hakuna faida yoyote ikiwa hatujajifunza wakati wa Mutebusi LCD
wakati wa Laurent Nkunda, wakati wa hizo rebeli zote za Kagame, nini inatokea pale? Si ni mauaji damu tu. Eske kuna solution, kuna majibu, kuna wao ndio wanatukosesha amani. Hii vita ni vya Wanyarwanda, visinge kuwepo tungekuwa na amani. Lakini wanatuletea vita, wanatuambia wanakuja kutusaidia. Mtatusaidiaje na wakati nyinyi ndio mnaleta vita? Hiyo ni uongo. Kwa hiyo ningelikuwa mwa hiyo position ya wao vijana pale, naona gisi ndugu zangu wanakufa, vijana marafiki zangu, bora ningejiripoti mwa FARDC. Hizo ni act za wanaume. Weka silaha chini, kimbia mwa FARDC, uokoe maisha yako, umalize hii vita. Na hii rebellion kiisha, utakuwa umeokoa na watu wengi. Wako vijana ambao wanakuwa wangali wadogo, na wao wataingia mwa hii vita. Hii vita imeanza miaka 10 iliyopita. So kwa hiyo mtoto mwenye alikuwa na miaka 10 wakati huo yuko na miaka 20, yuko na pigana. So hawa watoto wadogo ambao wako wanakuwa, hatutaki na wao waingie kwenye hii vita. Tunataka mkitoroka, mkiacha hapo vita naisha, mtakuwa mmesove wadogo zenu. Wale watoto wadogo ambao hawa wasema hata wanaangalia kama ni jeshi la kesho, mtakuwa mmewaokoa, vita itakuwa imesimama. Lakini mkiendelea kupigana, mnakufa na wanaleta watoto wengine hivyo, vita itaendelea. So hatutaki hii vita iendelee kumaliza vijana wetu. Tunataka amani kwa Mnyamulenge, na hakuna mwenye anafanya hiyo genocide wanaimba, hakuna kule Mho Plateau. Mauaji, vifo vilio tulivyo navyo ni vya watoto wetu ambao wamekufa kwenye uwanja wa mapambano. Sio eti FARDC na wazalendo waliingia kwenye vijiji wakaua wanawake na watoto, sio hivyo, ila ni watoto wetu ambao wamekufa wakipigana na nchi yetu, wakipigana na serikali, wakijiunga na wavamizi. Hayo makosa yote ndugu zetu wanayafanya na wanapoteza maisha ndugu zetu. Hatupendi ndugu zetu waendelee kupoteza maisha. Jamani, hayo ndo taarifa zinazojiri video sehemu zote ndani ya community yangu ambavyo vinahuzunisha. Sifurahii na silika sana na niuma. Na ndio maana naambia vijana wanaobaki kule, mjiripoti mwa FARDC, tuachane na mambo ya vita. Familia ya Nyarugabo, vijana wake watoke Marekani na wao wakuja wapigane. Ikiwa hawawezi, basi na vijana wengine msifanye hivyo. Ni wale viongozi waleta watoto wao pale. Ikiwa hawawezi fanya hivyo, basi na nyinyi msikubali kupigania vita ambavyo vitawafaidisha wao na familia zao, na wakati watoto wao wako kwenye shule wanasoma kwenye masomo ya kifahari. Tumechoka na hiyo unyanyasaji, ukiukaji wa haki za binadamu wa ndugu zetu, wadogo zetu. Hayo mauaji lazima tuyasitishe, na itabidi kila mtu atoe mchango wake kujipoti mwa FARDC. Mwachane na hizo rebellion za hawa Nyarugabo, mujiripoti, mtakuwa salama salamina. Asanteni. Nkibifobaga napana Kagara twaraminuje mu buriganya bwa FPR, turabazi izo badushakaho, nta kundi ni kudukontrola no kutugira imbata zabo, kutugira bare tukwa kuduhaka kandi bahaka nabi, ugize ngavuga tanga ibitekerezo bica. Iyo niyo FPR. Rero abo bantu ngo abanyamurenge ko turagendana nabo imyaka 30, nta kintu na kimwe badufashije. Ukumva ko hari ikibazo tugezaho, na abo mwita ngo n'abana banyu ba Nyarugabo barobeyiruko. Ese wowe ikintu kimwe bafashije ngo ku myaka yose bamaze mu itegeko, ikintu kimwe gusa mu kurindira abaturage ngo bagende baragire ikazaba hantu hose, kubavuganira, kubashakira umutekano, nta na kimwe. Nabo bari muri gahunda ya FPR yo kudukura iwacu. Nibo bagambanye b'ubwoko ba mbere, kuko bahagaze hejuru mu mashorishori, ariko bagira icyo bavuganira ubwoko bwabo. Ni ukuvuga ko gahunda yo kudukura iwacu bayirimo, aho kubareba ukabona nk'abana bacu nk'aho bahahaye. Ibyo ni ukwihinda. Abanyapolitiki n'ikibazo bababara, ntacyo bibabwiye. Rubego umuryango we uri muri Amerika, Nyarugabo uri muri Amerika, abana babo bari mu makaminuza meza abaho ku isi. None se niki? None babaha amafaranga bagura amazu bagire gute, bazigamye imiryango yabo bayizigamire? Umva ko kandi bakabwira ko ibyo bazogeraho byose bazaba imyanya, kandi ni ukuri bigeze kubaha imyanya baba vice president, ariko si iyo myanya ni yabo n'imiryango yabo. Niki yamariye abanyamurenge kuba twaragize vice president? Umuntu yasohura bakamwica aho hari ku bwa Kabira, bagenda imirimba bakicwa, bagenda iyo gusuhura izo ngizo nyine
Rurenge bakicwa bagatemagurwa mu nka zabo, iyo myanya ni icyatugejejeho. Gahunda ni yayindi yo kudukura iwacu, kutubuza amahoro ya FPR. Abo bazamuka mu mashorishori bakabona imyanya, iyo myanya itanga inyungu ku bayibahayishije ariyo FPR. Ndibuka hari ikinyamakuru nasomye, ubwo indege y'u Rwanda yatangiraga ingendo zayo zikuba Kigali na Kinshasa, uwari minisitiri wa transportation wa transition cyangwa se w'igihe gito ni Rubirwa. So ni ukuvuga ngo ni gute uwo minisitiri wa transportation ari we wemeza izo ndege? Ni ku nyungu zandi. Hari n'amafoto arahari mu babireba online, Rwanda Air launched, uzobona amafoto ya Rwegwaza. So ni ukuvuga ngo ni inyungu zabo nizo baharanira, babashira hariya ku bw'u Rwanda, ntibabazamura mu ntera mu marembera y'abana babo bapfuye ngo ku nyungu z'umunyamurenge. No, rero twirinde nyabuna, twitandukanye n'aba bariganya bakomeje kurwanira iwacu, kudutegeka kugira gute. Twitandukanye nabo, tuve mu bwoba, kuko n'uburenganzira bwacu bwo kuvuga akarengane kacu. Nta kuntu abaturanyi b'igihugu, ikindi gihugu, batuvogera uko bishakiye kandi ngo tugomba kubayoboka no kubababarira. No, ntitugomba kubabarira umuntu tudasangiye igihugu, umunyamahanga, ahubwo twababarira abaturanyi bacu kuko dusangiye igihugu n'ubutaka. Ntaho bazaca, ntaho tuzoca, ariko umunyamahanga araje gusa ngo tumubabarire, ariko ntitubabarira bene wacu. Ntibishoboka. Ntabwo ari inyungu zacu, izo ni inyungu z'u Rwanda. Rero nyabuna abanyamurenge, mwe kwita agashi mugomba duhaguruke twese twamaganiye FPR. Iyi ntambara tuyivemo, M23 tacu tumariye, tuje muri leta, tureke kuguma kurwanya leta no kuguma gupfusha abavyeyi, kuguma kuba incike. Ibi bintu bihabiwe, igihe kizogera abaha bamarisha n'abanyamurenge bazobibazo. Hari abazavuga ngo twebwe abanyakagara ngo tuzohunga amahoro, ngo muri abagambanyi b'ubwoko, ariko hari abazahunga amahoro mu by'ukuri. Kuko nta amahoro yanyu ntayo muzazana. Iyo mwari kuyazana aho mwari gufasha, ntabwo Gasinzira ari gupfa. Rero nta mahoro muzazana, abazahunga amahoro ahubwo ni mwebwe. Amahoro nyayo igihe azaza, muzahunga amahoro. Abagiye bamarisha abana b'abanyamurenge bazabibazwa igihe kizagera. Komeza urugendo kugeza twamaganye ikinyoma ca FPR. Murakoze.